to near me say ochna a color party o color party ola bawo ochna enya grokra Legon Botanical Gardens na enyubakwa hudo bi omode omunwuma ne omusika abeta yechi ebi na me omo ebetwetwe enkomo na mamenkai wo se yenya ka kire so ochna no oba hodoma we ha ho nso drinks ma en ha ho nso ma emfa hwe jai chest wo fie de upe bia no you fresh edi vebro eti mamenko eraba ho ne ani nkomo eraba apalo atena se na ye ni you fresh ho enkomo kakra bi eraba akwaba ye dia na niam wasa ne la ide we menya we nyina o me fridge mu ka ba bia ewu ama me ne membai wow unse enye na you fresh de minima ye sachet one no ankra ne no you fresh no oh wow minimu sese mu wo niam bottled one oh ya wo pa my idea enso we so na mo ye ya ne keep fit no ya ne me hu ni market na minimu se ye mo de a ya dia wow ye ni you fresh ho nkomo kakra e ka so you fresh a ye adwuma ben you fresh ye basically a drink manufacturing company. Okay. Now I started in Ghana 2010 with Nkola Poki. Yeah, well, Poki range. Yeah. Any Nkola drinks range, no. Very quality, very cheap. And I use sugar, mostly sugar. Into no, sweetness near very low. Okay. Sweetness level near very low. Say, penny crab it me tasty, and so they are maneba. Oh, which is very advisable. Say penny be tasty and so they are maneba. Na ni na sa nete. Ni ya drink beer no. Quality. And a sugar ni low. Nti penny be timi anom, akola be timi anom. Na no nkrofo bi de wodi wi a say ye yellow obi na katre maso nyina ya yem di color pe ni we de e chen color party mo de ende mo mani gi ho ne say me ma no tadi you fresh there no one fa bi anse de bag ma school no kura onko basase one na mehu na cup one na no say de mehu say bi we disposable cup yes cup no we no ye soy I fi northern Ghana. Okay. Yes same nya correct one no na ye de ye cocoa and I de afra into ye chocolate drink ni soy chocolate. Oh okay. And away a normal soy. Okay. And no so na wo sachet mono. Okay. And no na wo bottles ni mu. Na say me kura tuntum no. We ya de chocolate afra no. Yes. Ye cocoa wo Ghana ha. Oh. And ye soy. And a sugar ni nyina made in Ghana sugar. Enye obi ma hwe de. Enye obi ma so. Wow. Ghana ha ya. Enti ehwe me hu se nkwala de na wasa ne lie wo ho. Na we su de se panyini kura na we ye birthday ayi aba utimi de we serve. Ye ni nkwala de ne ho nkomo kakra. Nkwala de no na new product our market ni mu. Okay. Ye wo orange, ye wo grape, ye wo mango, ye wo pineapple milk, and ye wo banana. Enti flavor ni nyina bia wo bottle fufuro bia na na die. And a design ne so very catchy. So I said made for kids. Yes. And with the dada ya ba time we adepa hu na man to bia gofi asababa. Mo ya de any advertisement. Enti flavor bia wo pe bia no no ansa akran beka se me pe mango. Yes. Me pe orange. Me pe grape. Me pe pineapple. Ni nyina bia wo. Wow. And a flavor ne so ejinemu ankasa. Nese nkwa yenhwe we no nso because we me say dey tie na drinks no we wo ye yi a utimi de serve no wo ya your friend utimi de serve pepe oh wow so opesa wo kono hard so a ubetimi aye mixtures omo pe cocktails no utimi keka bom na de dia no de ne bia fra na ba bia ewu ama pepe wow and so your grape your mixed fruit your cola your energy and I have orange and I have lemon lime soft drink. That's what more per lime no. Yes. More de ho. Patron. Oh wow. Enti we no fa he na me pedodo atu a menya bie. Bebia ye ton dwaso bebia ye ton drinks bia ye wo bebia. Ye wo bebia. Ye wa wo more shops nkitinkiti ne kra na mo ton upe Milo sachet upe we sachet omo wo bi obia wo bi bebia. Tukwa na so upe you fresh. So upe grapes are. Upe grapes are you fresh grapes. Upe you fresh soya kappa. Upe soy cap. Ubenya bi wo bebia. Sachet nso wo ho. Sachet nso wo ho. Na se wo mo a omo freeze di gu ashes mo ko school mo ko ton ba nkwada no. Enu nti na ma yes sachet we no. Flavor bia bi wo. Yeah, in fact, we children party. We have 2 boxes, 1 milk, 1 chocolate. Sorted.
30 children we obi abenya two of each two. Minim say yaka sugar sema na yaka say de mokofa soy no free northern part of Ghana buy e de ade biem na ma mo niema eda strong cause it the price and then na ma mo niema de ntia wo say be choose you fresh product. Enye price in nkote price ni hia pa because of your economy right now price ni hia pa but quality no eno ye fendi agrokra okay quality no ena nansen no sugar no ama yare bebre sugar niche additives sugar additives ana industrial sugars no nti yen no ye restrict ye ho to sugar and kasankasa ena ye low okay ena ye low okay nti ehwe nyambo ochna ena color party ne baso yes ye ba de ne ehwe ni mo free you fresh for ho obia hu say Adom FM de omo ye bibia esronko nti say o ba color party na ya tena fi ache ye mba nyina kita phones let's start going out again and the color party takes us back to nature. Am I color na cry amadwin mu bie call back to nature amadwin mu bie nti I think say for a family program like color party no it's on point. Na obia about say na minia panyin kan no drinks no food everything is there obeba na ye wo poki ukita coin kra obenya bibia towe oh wow ena bakunso me pese me kire ni say wo toye bottle drink na embrew hu say obebie opna ne wo tinimu we dey wa bie mani say ni tina ena ni say we mia na na me say grofo bi de o de mo wuram na de wo sen no chese so okopɛ paint no enti say me bie ni say ya na madane ni say na we na machimo no yes adwuma na si adwuma na si okay that's it in fact mo creativity there was so because to be o de mo wuram na o de o sen wuram this okopɛ ebi kura okopɛ spanner and no di be bie nsan so enti nyambo ochina no drinks we nyina ebi be wo ho we nyina okay yenhwe details ebi obi person ofre mu to dodo a any contact numbers a obetumi afresh be ya in fact yeah office lines necessary because adwuma na ye no obi frɛ na order na ma adwuma no ekɔ animu numbers na ye saying patro your numbers the first one ni 059 44857777. That's the first line. And the second line here 0241 408888. Okay. Yeah, obi abetumi afre you fresh. Na say be your friend na opese mo am deliver mo van na e out. Patron eno so ye. Okay. At an added cost kitwe bi. Material raba me da say ebusia na say raba apalu eno no you fresh company limited ena we free by numbers no in a good screen so no china shia ya no pa no ndu color party na se Legon Botanical Gardens and sanya what display nyina soft drinks and kwala mpanimfo de nyina ubenya bi ewo ho ye da ye ho aba ye ba de aka echi no ebeto so